Tema High Court SHS Evangelist Patricia Siedua drone nimno na Agradaa untia sika 100,000 Ghana cedis enyem patadie majum tuni Empress Gifty ewon sembi a waka egunu ho fi amanfo bekaya afi atwa mu no memu ene ba beto odwa se Empress Gifty adoye awoye anyumtuni ewo man Ghana mu etabiri ye Agradaa de court ye Patricia Siedua ni nyina ne se na Agradaa akeka nsem bi e de etia eye Empress Gifty anaso akeka nsem bi Empress Gifty susu se wode agu ne ho fi eno ntie nam so ma ne de kopie court a call eye Tema High Court A enam so e man nsem mo kan ya na ene da yi ne ba beto odwa se eye Empress Gifty ene Agradaa na afi atwa mu no mahia a na wo pa chew se asem no meka ne fie eno ntie court so gitu mu se sanete dia wo momfa ne yefe ne terms of settlement ne meto nanim eno ntie wo ne koto court anim ema ye kasa ne dai court enso age terms of settlement na atum na ensem e wo mu no ebi ne se Agradaa ne na lawyer for kosre Empress Gifty ne na lawyer for se opacha wo ntie wo agi tumu Empress Gifty gitu mu se sika oje no no eye 20 million no onyi biu na emu no ontua a lawyer for no eka oboye omo preso amane besi 100,000 Ghana cedis na cases no eye mienu odi kan esiu no se wagu ne ho fi ewo ensem okeka ye ho eno achi no san de asenfoforo ebaaye a okaka che ne se sebe wanya HIV me empese ebesi su bio na so emfato wonti ne yesan siso no enam so ma ensem no be ye mienu enti ene dai ye ka ne nyina bomu a High Court Justice Janet eda no no eye se waje asem na tum enti no emrepa modern ruling beba nti yeka de Agradaa to 100,000 Ghana cedis for 2 cases no na Empress Gifty ye ne din komo no kan se wono no kan se wonyi ni sika bia na emu no lawyers ni sika no wontu enti nanka case bia no obetu 100,000 Ghana cedis 100,000 Ghana cedis per agreement na womo egitu mu no na so Empress ka se 100,000 cedis no on fama lawyer for na se empo anso a ono ade ne sika ebeso so nti ye ka se de asem a ne da eye High Court A na Empress Gifty ede Agradaa ko gina court se o twa ne damage 20 million Ghana cedis no empata ba ana se o maka masem ama court age atum ama ye ka se Agradaa to 100,000 Ghana cedis na o de ma court nti ye ka se de Empress Gifty ene Agradaa asem na ne eto atwa Adom TV eso ne Mike 2 baby Ayeto akasia no so suku mofra enum Felix Dankwa Isaac Ban Richard ya Edward Ban Maxwell Kwasientwi ya womo ekobro won teacher Michael Question wo Kade Senior High Technical School no ye de wono ekokopie mu wo Kade District Court ama court ayese wonuntia sika 1800 obi a wantumi antua bosuminsia okodem Yebeka ya yankasi ahodo mu ne aba mane se eskuufo enum bi wokwakoto hye wono wankasa chirichini Michael Question so ebo no botra enye asemkuma ye afi etwa mu ya na enakakrani ena empenyimfo ekoso wono mo epachi a ene yedi wono makokugina koto ama koto ahyese Felix Dakwa Isaac Ban Richmond Edward Ban enafi Maxwell Kwesi entria one mo nekodisa ensemoni ene yintwa sika eso 1,800 Ghana cedis emfanto bia etiriso na wono mo entia anye sadea wodo wono mo akotwere aban kukumu abosome no ensia enamsa ensem no so amande Adom kase ye ne National Association of Graduate Teachers for wono mo zonal chairman awo Kade wo epoimantem no mo Edward Osai Asare atwetwenkoma wakire sende wono mbo ejodi ekoto no ede abano so pa wakire we be ye ensenaye ede adaho ama esuafo ani wonomo afasuku abo wonomo boa ene mensem fata ena wonomo eye yaji mu le lo atu yaji atu mo na se ali waye bibi ama enkwala me ku se omra ewo omayi na wonti be famra nche won se bo enye na wa wo pe emfa wo hu sa eti sanya wa waka wo ni se si aba de wo pe kokoshe wo hu si wo ye se bi se asan send signal at the Ghanaian all Ghanaian students I wo omayi bi se who to so na and come teacher ni na won fa wo hu ni sa bi o sa suban body a school for na fa se obe attacking the teacher obe bu the teacher ne ade no they say well we say what was aka obi a for be kire na
appeal kakra mefa sakwenye so and make it say a teacher for ne school management for all the schools and what under GS Ghana. One funny SC and then and find it at the Chilakasi and from where school for young people to say, one year now one show on who and Yama way and do a teacher for a war. Because we are not blessed with one. William Jenfie ayobi a ye susuo se wanyamfie aduonu enum dodo nanim no kwasi manson abeto dwa se abayu anase mame akua ajewa odi apaso ezutunani wodwaboso ye mpotamu ho amene dwaboso magistrate court his worship Samuel Inti Junior eti adwamo no ose yemfa no enkotwe aposifo kokum no nsamre biem ti de yade apaso no wo ne no nso no ne de no se mpanifo sagise South Africa on betumi ahwe mu nsem edi William Jenfie a omanfota afeni kosi manso a okoto share ne busuani bi so ekwejewa emane nam so mane kaneni Duaboso Magistrate Court ashese womfa ne kotwe posifo kokumu ensemi beto dwa no aposifo ekire se mentimu wanse ene si woni ne busuafo entem ene mane ba ne sa ekwejewa ye kana asemi wode ade ewuo neni eye sizasi bi neno ana womde ni tumrika ekopie mu ewo Duaboso aban ayaresabia so obenya ayarehwe womo esan edi ni fio kokonfanochi teaching hospital ewa santimantem so mmehwe no sese aba betodwa se ebusua no ekire a esese womde ni ko South Africa na okotoa ayarehwe so ewo ho Market Queen Kwame Nkrumah Circle ne kokomlemle dwanumu na ene wode adeseto aban nanimu senka beya emiano a wo mababo nsese wo ho no circle no ni ade no aban meje ho na nru agya hwenhwen bi to ho no mo no nchiremu eni eja eto Kwame Nkrumah Circle enam so ama edwedifuo wo mohema a wo Kwame Nkrumah Circle ene kokomlemle ejom ade atodwa se wo hwe eja ye to ho ye ya eyade a eha adwene pa Wachirema sene omanfo edidwa ewo ho a womo emfa nhihye bie mu no ene banbo ehonsem eyade a ehadwene pa ewo sa adwanim ejeya ye kan eyade a ehye stores ahodo be 40 ene omanfo a womo nso akobo womo stretches ahodo ewo Kwame Nkrumah Circle eye Tiptoe Lane ene VVIP station no echi desi enanu ye mompa ise insibio last 2 years say 3 years s2 echire ho meka hubi Uba bebe mu ye dwane ya Ghana ni bi eni ho ya fo obi ade ye ni yie ya fo obi ade nsanu iti mu se jana hyase kakra no e wo saka mutumi frefa ya no mu di sa ade ni bi be den ebedum all the time no fire for na wa no mu ma ba training iti ade tro ma chem bibi sa no mutumi ko ji ade na ye didum no mu bedum ba muti ho eye we enyamia eye we shop enyami shop eye we shop sa na ade ne di ye kese omu nu aduane omukro mu aduane no omunwan we nwa different ubaba no wetwa mu no cylinder liki wona mu ikoka obeya wo etetu me nufti aneko no ye hi obi awa Greater Accra Regional Director Emma National Disaster Management Nadmo enso de nsem se tudwa ba aha no unfortunately ube shops but ye ni ha najo ube na obi on nimba small cubic ube nipa be 5 6 no mu wom anajo mosquito so am be so coil Ombeti major coil no so ombeso candle ombeti major candle no enti no bibia na as part of Greater Accra decongestion is that haka ho okon dan no obunza ya mom notice up to 24th of next month once nipa na ewa ha yentimi mpa mom just like that and yen kan bi nhemu na we aba ebe mom yakọ ye danyame ati se yen hwere nkwan bia ye Enyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pay ye de asie mra ni adaje a ode ma yenti ye da se pa de du so no de bonkrata no Adom online agudie mu ensam ne health tips ye kan nyina bomu de abroad don hwe yi mo nyame nko na me wa ha Adom no atominu amema isonti na de omo se da bae